David, Sunny and Grace Gasa, John Michael and Marisa Gasa, JL and Queenie Gasa, Francis and Jeremy Gasa, Sel Gosyoco, Oscar Chamson, Bebot and Ansa Santiago, Santos, Teresa, Noemi, Sherwin de los Santos, Maria Rowena Manlutak, Lon, Faith and Chichay, Garcia family, James Raul Mariano, Meli Casagro, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Winnie and Hector Gamboa, Ruel Carmen Argel Celine, Adrian Bautista, Angel Ines Gosum, Torres Makaspak, Gao Kapati, Diaz family, Belen Mendoza, Norma Torres, Tony Hinco, Cora Gracia, Marieta Herrera, Amelia Macladi, Bing Salalila, Marisa and Mike Robinson, Bert Inco, Robert James Salalila, Prudencia Bautista, Jeffrey Bautista, Rosalinda Manaloto, Fatima and Aston Manaloto, Ronel Tenco, Jamaica and Jane, John Tristan and Janet Tenco, Rona and Roy Angeles, Bobet and Lenny Cruz, Aurea Tess Boy Sila, Resi Maria Rolly, Lenny Jose Puring, Juanito Clarice Heidi Maybelline, Angelica Jonah Mark Jessel Irby, Erica Pedro and Josie Serrano, Jonathan and Edna Montoya, Ervin Clay Cristina, Mark Ivan and Adoracion Sanchez, Eming Santiago, Nerissa Alfredo, AJ and Shane Nickdow, Rosette Abando, Candy Sharon, Abelina, Annie and George Santiago, Teresa, John Paul and Alvin Santiago, Kylie Samantha, Serrano, Rowell Diwa, Andrew Maninang, Kenza Crystal Fring, Mary Grace Mangulabnan, Santiago Malig, James Kevin Nagayo, Lolita Nagayo, Francis and Marlene Nagayo, Alden and Michelle Sigua, Noel and Alice Sigua, Sherwin David, Richard and Jane Giao, JR and Kate Dabu, Alan and Janet Salong, Marites and Conrado Salonga, Alessandra and Kylie Rason, Aryan and Aidin Salonga, Mondale Tugay, Martin and Lodi Sason, Francis Rovi and Joan Claire, Hugo Gosum, Ernesto Giao, Edna Giao, Corazon Aguilar, Ernesto Balingit, Willie and Tess Poyawan, Christine Joy Poyawan, Rona Buster, Sherry Bailey Duton, Loleng Tolentino, Julian Panisaron, Bettina Rain Yuson, Cristina Yuson, Perdi San Pablo, Federico and Susan San Pablo, Romy and Lolet Cortez, Rolly and Daisy Cortez, Ray and Pam Cortez, Remy and Lito Manuntag, Virginia Cortez, Ricky and Raquel David, Renato Cortez, Karina Isabel Manuntag, Jeronimo and Yolanda David, Crisette and Cristel, Christoph, Tristan, Amelia, Delia David, Alcade family, Paz Diaz, Jasmine, Jamie, Juanita, Melissa, Serrano, Febrero family, Malig family, Violent family, Cuenco family, Henry and Bernardita Between, Seni De Leon, Jensen, Mina, Jenica, Cristal, Clark, Jacob, David family, Emelita, Carmelina, Manila, Carissa, and Fatima, Paul and Jack Ocampo, Ocampo family, Gina Caraig, Marieta Mendoza, Lito and Minerva, Jomet and Mira Navarro, Tito and Amelia Angeles, Clayton Gabriel Batak, Maureen and Jay Manyalak, Edelwina and Lito Pintor, Romeo, Tita and Erica Lumanog, Myla, Nico, Maiko Bautista, Mirna Abando, Rosette Abando, John Benedict Between, Marvin and Leslie Serrano, Crystal and Christian Lee, Christian Lee Serrano, George Flora, Dave Michael, Nancy, Shitchel, Shakira, and Mark Nathaniel Tambalo, Arnold, John Wilfred, Yvette Sales,
Dolor Virginia Lutgarda, June Wilma Sanchez, Hazel Christopher Bansil, Louis Joyce Kian Bancolita. Para King makapasubaling kayadwanan D, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Leo and Chrissy Charing, Irene Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine, Carija Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Apolonia Rojas, Ruth and Leo, Tay and Jay, Roslyn May Between, Macmac, Jeannie, Sky Between, Erickson, Elizer, and Edmond Ramos, Brian Datu, Adrian Malvar, Jonel Alvarez, Pauline Santos, Martin and Jem Palo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Jel, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, Manuel and Arnold Kayanan, John Alfred and April Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irelan Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel and Ethan Valentino, Joseph, Emilu and EJ Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Makaela Yung, Nel, Arlene, Erferdi Nuki, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, James San Antonio, David family, Arellano Tantenco family, Apulitz, George, Lazaro Santiago, Eliza Canlas, Romano and Elsa Castro, Edwin and Maricar Santiago, Eric and Jessil Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Christian and Caitlin Gozum, Ramir and Claire Rembulat, Joseph Santiago, Marisa Robinsons, Pilar Ocampo, John Paul Santiago, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Jerry Bacani, Adelma Evangelista, Karen Dizon, Nitz and Nicole Nolasco, Tess Calma, Ray Sikea Bondok, Bea Christian Bondok, Grace Catherine Hawili, Rico, Bessie and Chen Dueñas, Brian and Brenda, Kobe and Kurt Manlutak, BJ, Dali, Martin, Sophia, and Vanji Manlutak, Praxedes Dizon, John Benedict Between, Irish Sagmit, Ira Joanne Between, Lady Aquino, Luis Bernadette Pascual, Bianca Lorraine Pascual, Lorna Alonzo, Jennifer Fabra, Irish Corazon Perez, UST Faculty of Medicine 1965, Gloria Bautista, June and Maricel Bautista, Leslie Bauzon, Aurora Bauzon, Juan Bautista, Milagros David, Isabelita, Kiosi, Tita, Romeo, Elaine Giao, Jonel Mateo, Christian Rivero, Dave Razon, Joylyn Mateo, Ralph Hermoso, Ella Mercado, Abby Canlas, George and Marilyn Hinco, Carlen Sofia Dizon, Justin Earl Montoya, Emily Vitug, Lisa Macaraig, Veronica Sanchez, Belen, Maximina, Roel, Lizel, Edgar, and Glenda Navarro, Lay, Nicole, and Kylo Campo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonas Soriano, Susing and Melly Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Raul and Lauren Manyalak, Jonep and Jeng Rodriguez, Mar Juan and Carol Manyalak, Munoz and Manlulu family, pamilya ng Apong Ading, Connie Garcia, Elaine Giao, Regina Flores, Dennis Flores, Ronaldo and Estela Aquino, Albert and Janet Kasupanan, Rowen Aquino, Michael and Mary Tiopangco, Victoria, Margarita, Julita, Charis Dinhotian, Elana Shonko.
Para King Malagwang Kapaldanan D, Feliciano Castro Jr., Fred Castro, Emily Nunag, Anica Alvero, Marivic Dungo, Dexter Regala, Emelita Santos, Teodora Lapira, Marcangelo Ocampo, Lilia Caneco, Ellen Bocolos, Emily Nunag, Biday Alfonso, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Cristel Ayala, Teodora Macaspac, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Catalina David, Romeo Manabat, Narcisa Romero, Romeo and Anita Cruz, Therese Cassandra Timpug, Erlinda Miguel, Salud Calma, Froilan Domingo, Romeo Jordan Alonso Jr., Vicente and Juanita Regala, Catalina Kasupanan, Billie Jean Pineda, Ricky Lusong, Rosario Dairit, Edgy Tantenco, Dante Tantenco, Annette Lakindanum, Epifania Liangco, Melchor, John, Jaime and Reynaldo David, Angelina, Victor, Mayra, Martin Tantenco, Benjamin David, Marcelina Layug, Nikiel Nulud, Anita Sazon, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Keith Villa, Orid Ofstein, Jordana Mesetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Enedita Bituin, Bieta Cononero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Jesus Enyoli Tayag, Pracedes Tizon, Filomeno Bituin, Gerardo Bituin, Roberto Alonzo, Andre Lowy Pineda, Liza Giao, Gloria Lopez, Francisco Di Malanta Jr., Irene Bituin, Edna Zeta Zate, Danilo Di Malanta, Divina Zeta Zate, Antonio Roque, Rose Roman, Vicente Gozum, Victoria Torres, Jayan Tiamzon, Irene Tiambao, Aprilin Antonio, Angelina Nicolas, Santiago Junio, Marcing Lagman, Flora Tambalo, Montemayor Family, Jewel Ann David, Divina Di Malanta, Don Christian Di Malanta, Macario Maglangke, Maria Rosana Rodrigo, Nikiel Faye Nulu. Raking kapayapan din kaladwadari. Rapi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr., Modesta, Erlinda, Raymunda, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Arthur, Marvin, Antonio, Ben, Raul, Rosalino, Renz, Pedro, Paula, Rico, Erlinda, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Inco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Pablo, Maria, Benedicto, Arsenio, Maria, Zenaida, Bening, Pasing, Payang, Alice, Len, Ray, June, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo, Oseg, Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Ulia, Medalia, Amilcar, Rene, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Cristeta, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Ignacio, Pasencia, Roberto, Fernando, Randy, Raquel, Conrado, Arsenio, Modesta, Feliciano, Erlinda, Carlos, Charlie, Virilio, Dominador, Jodolfo, Rosalina, Teresita, Christian, Romeo, Paciencia, Julian, Antonio, Beatriz, Elio, Ellen, Carlos, Relly, Emerson, Pedro, Jerome, Melchor, Nenita,
Arolin Joel Ernesto Alfonso, Jesus III, Jesus Jr., Paz Tantenco, Virilio Dominador, Chudolfo, Rosalina, Teresita, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Umbilina, Zoilo, Catalina, Maylin, Magdalena, Gregorio, Pedro, Ernesto, Catalina, Milagros, Marilyn, Joaquin, Gregorio, Herminio, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Basilio, Juana, Mario, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, AD, Among Jess Mariano, Lourdes Eloy, Cayetano, Carlita, Bartolome, Mariano, Paulina, Miguel, Purificación, Martin, Ben, Euprasia, Ruperto Senior, Birinya Kayanan, Angelina Nicolas, Dorotea, Victor Senior, Liberato, Bernardo, Victor Jr., Cosme, Amo Andres Between, Vicente, Paterno, Gobi, Loy, Carmelita, Francisco, Juana, Mariano, Euprasia, Herman, Marcela, Abelardo, Zenaida, Toribio, Ines, Jesus, Joel, Eduardo, Simeon, Mania, Etulio, Lucina, Godofredo, Jerome, Maria, Julian, Jose Senior, Isabel, Pelino, Salome, Simeon, Lauriana, Kelvin, Ben, Alejandro, Lourdes, Eduardo, Mariano, Conchita, Rodolfo, Riel, Florencio, Rosario, Julian, Eugenia, Isidro, Francisco Senior, Gloria, Meliton, Michael, Magdalena, Diosdado Senior, Herman, Marcela, Ernesto, Crescencio Senior and Junior, Victoria, Lu, Pasencia, Maria, Lydia, Escolastica, Demetrio Senior and Junior, Marilyn, Virilio, Arnold, Chopila, Conrado, Rita, Rupino, Justin, Angel, Albertini, Chopila, Conrado, Rita, Rupino, Antonio, Lucila, Greg, Freddy, Remedios, Jose, Salvadora, Rolly, Paul, Mariano, Araceli, Feliciano, Francisca, Lidinila, Elena, Fortunata, Buenaventuranza, Angela Manansala, Emilia, Marcelo, Hermogenes, Teresita, Miguel, Luz, Teodora, Macario, Rosalina, Santos, Seferina, Fausto, Maria, Isidoro, Filomena, Macario, Dorotea, Nora, Leonardo, Ponciano, Juanita, Nenita, Romeo, Carlos, Reli, Emerson, Rosita, Ernesto, Benigno, Janet, Ising, Julian, Oscar, Carol, Nicole, Gilbert, Jerry, Lito, Lina, Quintin, Jose Margarita, Arsenia, Anicia, Gabriel, Rolando, Sharon, Vicente Santiago, Pablo, Josefina, Reina, Alejandro, Guillermo, Jose Evangelista, Nathaniel, Lorna Santos, Magdalena, Rita, Francisco, Eliseo, Beatriz, Orlando Senior,
Maria, Alfredo, Catalino, Marcelina, Edgar, Claire, Frances, Clarita, Jose, Maria Tubil, Elpleda, Manipor, Melania, Daniel, Ising, Edwin, Jose, Tony, Esting, Lorenza, Jose, Remedios, Edon, Alberto, Tito, Teresita, Josephine, Jenny, Telma, Elizabeth, Leonila, Pedro, Mercedes, Christopher Lee, Jose, Zenaida, Josepina, Teresita, Antonio, Clara, Dorotea, Victor Sr., Liberato, Bernardo, Victor Jr., Cosme, Amo Andres Between, Magdalena, Crescencio, Paquito, Paula, Jenaline, Herminia, Jesus, Romeo, Trinidad, Roberto, Duna, Juana, Pedro, Baby Clark, Jemaira, Domingo, Noel, Mila, Boy, Marcelino, Dolores, Leonora, Jose, Crescencia, Rupina, Carlos, Emmanuel, Paulina, Sebastian, Ulia, Maria, Abelardo, Senior, Francisco, Reynaldo, Emily, Patricia, Sixto, Elisa, Cristina, Angel, Ronald, Macario, Rosalina, Dado, Nieves, Nestor, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ernesto, Ruben, Prudencio, Rosa, Lucia, Lucila, Rodolfo, Jolan, Pacifico Senior and Junior, Estrella, Felipe, Rolando, Manuel, Alfredo, Bal, Peter, Michael, Mark, Anthony, Dominga, Apolinario, Veronica, Domingo, Concepcion, Rupina, Conrado, Nieves, Ulysses, Epipanyo, Rachel, Felipa, Oscar, Pasencia, Julian, Beatriz, Simeon, Perlita, Birinya, Fortunato, Wilfredo, Beatriz, Salvador, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karatang ala ng mga kaganakakarelo. Tita, hindi naman po kanang gamitan yung sabi na po ng obispo. Ay, no, libro. Hindi na po. Bali na yung po yan, tita. Hindi na po po mali. Tita, hindi ba tanla po kita po sa kita po kalabing pito. Kita pong readings. Oo. Friends of the Faith. Ah, ining kasensyado.
lalakad. Kilaginig po ang anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kaingan. At kaya ka antimurin. Kalugurang kapatid, kingal doiti, kay katamo lang gaganakan, din kay katang apo, ang poreng mga twa. Dineclare ng Pope Francis for Sunday of July, World Day of Grandparents and Elderly. At kay katamo naman kay Pilipinas, ini mo naman, kaganakan tamo king Aldoiti, then kakatamong paring diocesano or diocesan priest na pupunta karing aliwang lugar, bandalare ang kasalpantayanan, Phil Mission Sunday. At kakatamo naman kaning parokya, kagampanan ni mo namang misa bilang parangal kay kakatang patron ni Santiago. At doon taking hapong Ginoo, na sana inigakatamong yang pang Eucharistia ang pong intensyon. Then sana magdala lang tula kayo, ang pong kikatamo naman, sigasig, may biye at patuto, king kasalpantayanan. Akadanda kayo pong yanin tahimik sagli, at habang kakilalanan tamo na makanano takaulaga, king apong Ginoo, anak na katamo, maulaga tamo kayo. At kambiyanan nitin pamangilala tamo kaniting katutuan, pasyek tamo naman ng kakatang kapanisyan, uling ng kay akakalingwan tayong dangalan tangay ni, niya mananabu tamo, kimpamikasala. Sisyan tamo iti, banlubusan talang asa dyan kakatang sarili. Ikambi talagang pagtagumpen ng Santiago, in korona ng pangamartir, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang minaus karing mikapatad a Santiago at Juan, ban maging apostol mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang binantabi kang Santiagong bibata king kasakitan apibata ng Jesus, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa mayupayin totoo, pakaluluan na katamo.
At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana, Jimpie, Alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Huwag paming mayupaya, kapamilatan ng pangamartir ng Santiago, pepanuanan mo ingobra ng bayong tatagay iglesia. Din mo kami king detaganing kayang pamipasyag kasalpantayanan at ipagdalara kay mansanang sikanan din kayang panalangin. Itiatuan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Amoy biyat magaring kambe mo at ng Espiritu Santo. Beto mo king pangat Diyos, magkaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king kadwarang libro ding ari. Karingal Doreta, ating taong iba't bal salisa, halinapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang at 20 pirasong tinape, amegawa king mumunang pupula sebada, at ditak abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasawop na, iyapag mulareti, karing tao, ban kananda. Dapot nga na, ning kasawop na, elang makagyo kareti, kareng dinala na tao. Nga ng Eliseo, iyapag mo, ban makapanganla, huling ing ginu sa sabyana, king makapanganla, at atin pang mitagan. Inyay na pagnala, ning kasawop na karela, at antimo ing sinabi ning ginu, mengan langan, at atin pang mitagan. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakana nakatamu, at anaing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata naing sablang kailangan tamu. Sablang lelangan na pasalamatan daing Ginoo, sablang tapat na puryande, gusto niyong pipagsalitan daing ligayaning kayarian mo. Sabianing kekang kayapayan, gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata naing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata naing sablang kailangan tamu. Makalawilang mipnong kapanayan keka, ding matarating sabla, at pakanan mo laking takdang panahon. Gamat mo kekang bubuklod, at babi mo ing burining balang mabi. Gamat ning ginupakana nakatamu, pakibata naing sablang kailangan tamu.
Gamat ning ginupakana nakata mo pakibata na insablang kailangan tamo. Makatuliran yaing ginukaring paralana at banal karing sablang dapat na malapit yaing ginukaring sablang mamahus kayo. Karing sablang mamaus kaya kikatatan. Gamat ning ginupakana nakatamu. Akibata na ing sablang kailangan tamu. Gamat ning ginupakana nakata mo pakibata na ing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakana nakata mo pakibata na ing sablang kailangan tamo. Gamat ning ginupakana nakata mo pakibata na ing sablang kailangan tamo. Pamamasang ngibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako, ang makasukol king uli na ning Ginoo, makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebye kayo sana, agpang king sukat ng daptan, dinginaos ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata, at misaup-saup, kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong, ay ba't king espiritu, king kapamilatan ning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ning espiritu. Antimo, nung makananong metong ya, ing kapanayan, katamong keyaos. Atin mong metong nga Ginoo, metong nga kasalpantayanan, at metong nga binyag. Metong yaing Diyos, at idbatangan. Yaing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ing amanong ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lintoyo, busal tamu, ing metong amaragul a propeto, di natangya in Diyos, baneng iligtas, ing keyang balen.
Yung ginuman tabi kayo. at keka antimurin. Pamamasang iba'y kay Maya Papalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus, dinalangkit siyang pasibayo king dayat malat ng Galilea. Din nakalataw ti kiyande, uling ikidala rin makapagmula ng waga at depatana king pamipakayap na karing masakit. Jesus minukya siya king bayitbid ng metong apundok at linuklukya ka rin kambeda rin kayang alagad. Impiyasanan ng Paskwa daring Hudyo, milalapit na kanita. Jesus minatnaya at higit na laring tutong dakalataong pansilapit kaya. Nya nga na kayong Felipe, nukarinta kaya makasaling tinapi, ban apakanan la reting tao. Sinabi na iti, manyang subukan ni Felipe. Dapat king katunayan, balo na yung kayang daptan. Si Felipe may kibatyat nga na, adwamang dala na dinaryong tinapi, ela makagyo para merian lagang ditak mo, imbalang katao kete. Ing metong karing kayong alagad, y Andres sa kapatid ng Simon Pedro, nga na sinabi kang Jesus, Uy ning metong ayana kalalaking makibakal 5 tinape asebada at adwangasan. Dapat nanula mo rin para karing sablang taong reti. Maluklukan nyo na rin tao, nga ng Jesus, sinabi ka rin kayong alagad. Madikot ka rin, inya ring sablang tao, pesilukluk lang. At inmekad 5,000 karing lalaki. Kinuha na lang Jesus ting tinape, mimiyang pasalamat kang Diyos, at pimiya na lang karin taong pakalukluk ka rin. Makanyan mo naman yung depatana karingasan, at may rinalangan hanggang bisada. Yang kinapsinongan, nga na karing kayong alagad, tipunan nyo la ring may ngatagan. At ala kayong pamburen, masasayang. Nyape mulot dalangan. At may kakapnulang 12 kaing. Karing pira-pirasong tagan daring tao. Karing 5 tinape sebada. Ding tao, panakit na kaniting maragula mala at ipatan ng Jesus kaya. Karela, ngara, tunepin. Iti yung propetang may pangakong datang kitiking yato. Balo ng Jesus ing umereng lapitan, bareng pilitan, gawan, hari. Nyame ko yung pasibayo, at migbalik ang dili-dili na king kabundukan. Yung bayo pabalitan na nga pong kinang. Kapurian keka o Kristo. Gusto niyo pong hindi ng king title, yung kaya katang pamigunam, lalong-lalo nakaritin pamamasa ngayon eh. At yung pangkupong title, Laltoya gamat ing Ginoo, potang danupan niya ing tao. Laltoya gamat ing Ginoo, potang danupan niya ing tao. Hindi po siguro yung kaya katamo nga pansinan. Last year, pandemya, may kumpisala rin lockdown. Alang obra, nano po yung bilyari? Linto, yung ayuda. Linto, yung kasopan. Ne po, nang kay mismong kasiping bale, may pamela. Nang kay katamong parokya, dakal ka rin kay katampari. Ginunyat, may kasanmetong ka rin kay katang LGUs. Bangkanita, deng danupan, may pagkalubran lang pamangan. At recently, wari katang mapila na bulan ng may labas, ining metong tamong kabalen, Sister Patring. Mali po?
Sister Patricia Non, pwede mo na itang community pantry. Baluho, karing katang parokya, kita mo naman, may inspire mo, kitang milyaring ita. Ya, deninan lamo naman, dinakayanan lamo naman, deng danupan, karing kapatatang mga ilangan. Nandin datang ko, lungop ko papunta kayong kumbento, ikit ko kaya talalam. Naring kumbento, lumang kumbento, dakal po itang sidya na ning gamat na ning apong Gino, kaya talalam. Dakal po itang ayuda, at siguradong ita, ba't mo naman kayo? Panganakan lang, detang danupan, deng pakakalulo. So, yung gamat na ning apong Gino. Ako at tatandanan ko, niyang malati kami pa, siguro rin kasing edad ko po, niyang mag-aaral tapang elementary. Medyo masakit-sakit pa yung biya kanita, Lungub ka, ala kang bakal. Kap na mo, ating USAID milk. Tandaan niyo po ita? Itang gatas, mandala ka kanitang baso, timpla na ng mestra, at minum kayo. Ita mo pin, ka magpasobra nung alimuli kang gat. Sakit kayat tiyan. At kami po yung gagawan may kanita, uling masikanan bagyaking mestra, manyad kami pa itang pulbus. Kay balisuso may kanita yung papel, medyo mo, mantakman mo Unang may kakaproblema, potang inggatas, manatili kaya tantela banwa. Po, makadikit. Di rin karanasan na potang atsuking danop, inggamat na ni nga pong Ginoo, laltoya. Malambat ng panahon, makanya ng pepakit ning apong Ginoo. Dingbat king Ehipto, maglakbeking ilang ng Israelita, meranop la. Inggamat na ning apong Ginoo. Pepakit ning manang, ampo, ing pamangan. At kining mo ng pamamasa, kay katamon dimdam, may kasalot king Israel, kanitang panahon ng Propeta Eliseo. At ding tao, mga dinala na katao, alalang pamangan. At hindi na tang metong taong magdalang 25 pirasong tinapi. Tinapi si Bada, barley bread, para ka rin pakakalulo, na rin tinapi ng areta. Ele special. At nga na, ning propeta, sige, biya mo ka rin tao. Na sinabi ng tao, 25 lamo, para kaldarin yung tao. Ali, uling hapong Ginoo yan sinabi, at magtiwala tamo, kingamano na ning hapong Ginoo. Pakananda, at kumabsila, at impang sobra. Tutupin. May nga rin tao, kinabsila, at impang sobra. At ininggamat na ngayon ni nga pong Ginoo, may yakit mo naman king Ebanghelyo, king kayang anak ni Jesus. Ding dakalataw, 5,000 lalaki, kapamilatan na rin adwang tinapi, 5 tinapi, adwang asan, kinabsila din dakal, atin pang sobra. O yan, ingge katang apong Ginoo. O yan, ingge katang Diyos. Inggamat na daltoya, potang at syutamo, kimpamangailangan, potang danupan tamo. Dapat, inindano pa ini, iya angga king pamangan para king atyan. Uling noong gaya king atyan, sumawatang, sumukutang, andyang aldoldo litsyon nga rapin, sumawa ka rin. Sumawa ka rin. Uling, ing danop na nilang tao, impe kamalalam ng diling danop, yapining biye na ning hapong Ginoo. Yakin pa magkalob na kang Jesus, ing biye na ning hapong Ginoo, ya, ing tune mamyelunas, king kakatamong danop. Danop, king kapayapan, danop kin pamisasan metong, danop kin pamikakalugot, danop mi biye-biye, agpangkikatang kayawsan,
anti mo impinggita ng San Pablo, king kaduang pamamasa, karin taga-Epeso, na sinabi na, may piye-piye kayo, may papamatawad, may piye-piye kayo, may papanupaya, may piye-piye kayong maganaka. O yan yung pagnasana ng tao. At ining danop tangay ni malyari ng pagkaloob ng apong Ginoo. Ingkutang, balang danop, imbalang danop na ning tao, diri na ng pakibat ng apong Ginoo, ali, uli nga kita mo namang king ebanghelyo. Den tao kinabsila, ayang pakanana lang Jesus, dapat patin lapang aliwang danop. Nanin danop da? Power. Ikit de Jesus, at inyang upaya, ngini burireng pilitan gawang hari. At po nga si Jesus karela, tinlang upaya. Malihari ni mo naman kay katamo? Yes. Malapit na naman ang eleksyon. Nang kaya po tang magboto tamo, yung isipan tamo, nang kaya lulubit ang kapakanan da ring dakal. Nang kaya kapakanan tamo mo. Iboto tayo ini, nakatapaburen yan. Boto tayo ini, ay, protektani business tamo. Inganti kanitang danop, inganti kanitang hunger for power and for domination, na papye ng akong Ginoo. Na papye. Uling ing danop king upaya, ing danop to overrule, ba't king apong Ginoo? Uling pagnasana ning apong Ginoo, pamipante-pante, pamikakalugod, at may biye-biye itamungan king kaya pa na. Nang maliliyari, o tang impagnasana ng metong tao, yapin, ang kayang pansariling upaya, sikanan, and to dominate and enslave others. Masanting niya po sigurong pigunaman yan, kaning kapiesta na, ng kay katamong patron. Balutamo, Santiago, metong karing 12 apostol ng Jesus, metong niya karing pekamalapit kaya, the magnificent three, Peter, John, and James. Malapit lang. At yung Santiago ngayon ikit na no makanano yung minaluayas kay Jesus. At yung Santiago ngayon ikit na mo naman no makanan yung dinaras kasakitan hanggang naging kamatayan ni Jesus. Ikit na yan. At ini Santiago ngayon niya mo naman ang menyawel, maging mayupaya. Ewari, dinapit lang kang Jesus, kaya bire Mara, may kisabi pa mo'y Mara. Dini nga na ako, paluklukan mo na laman, malapit kay ka. Banda mong kailiang pongwanan. Nang kitang ng Jesus, yung lukluking kailiang pongwanan, wala mo power, that's not mine to give. Checking igpako ita. But your responsibility in kayawsan nyo, yapin ini, agyo yung minum king kalis ay inuman ko. Sinabi ra, yes. At pepatutuanan na Santiago, yung kayang pakibat. Uling yung minunan dili ka ring apostol na minum king kalis ng kasakitan at kamatayan. Bakit nang milyari? Noong kita mo po king libro ring dapat ding apostol, Haring Herodes, king Gewana, ginamit na yung upaya na, bangkanita rin tao, pamatulan nila, aw santala pureta populist leaders, pamatulan na rin tao, king paralan na nuyaman yan, makatudyaman o alik. Nang Gewana, pepapatene, Santiago.
at mesayala ding tao. Nang maliliari, utang in tao tatala niyang upaya to dominate, to rule over others, to sow fear and intimidation. Nang maliliari, pupututan ni gamat ingapong Ginoo. Kay Santiago, yung mabiyan ang gamat ng apong Ginoo. Pinutot ni ng upaya ang makasarili. Pero, balutang, kapilan man, may aputot agamat ng apong Ginoo. Kaya katamo po, katurwana ng Santa Iglesia, batya kayong metong Church Father, Tertullian, sabi na, the blood of martyrs is the seed of Christians. Nung kapilan mula pupututan, karinla darakal. During the time of persecution, karinla miracle din tala salpantaya. Dakal amenga kumberte. O yan yung kikatamong biye. O yan yung biye na nimbalang tala salpantaya. O yan yung biye tamo po. Lalong-lalo na itamong magdebusyon kang Santiago. Kingaldo iti, gaganakantala mo naman, den kikatang apo, grandparents and elders. Ako po, ingkong na ako. Then kay masakit pong tanggapan nitan I remember one time, kaya ko pa po, obispo na ako, morning, kaya ko pa siguro kanta mga 52. Pilambanwang may ordin ko kay ba't at ko kayong meto nga hospital, makalukluk manaya, king Manila. At kay ba't lakad-lakad jay tang meto nga yanak, malati. Mga siguro po 2 or 3 years old. Kay ba't di napit siya ka na ako? Talna na ako, makakanya ka na ako. Kay ba't lawa na ako, mailiya, makanyan. Kay dindam kay mana. Jun, nga na, hindi yan si Lolo, nga na. Briefing tapos. Hindi yan si Lolo. Puta po nga usan nakatang Lolo, Lola, Elder, manasakit tamo. Kasi bala mo, milalakota na ulaga. Milalakota na ulaga. Isanto pa pangini, paganakana kay katamo, kapilan man, kami lako, ulaga. Uling ulaga mo, layo kayong function mo. Ing ulaga mo, yapin ni sinabi ko nandin, bayo magumpisa, anak na katamungan ng apong Ginoo. Anak na katamungan. At dakal ka rin kay katang apo, dakal rin sinese mo naman kay katamo. Lalo na kayong kapatid kong dinagul na alalo rin pengaryo makaya-abroad la at ding magpakasakit, ilapin ding apo. So, do not throw them away. Do not throw them away. At Pope Francis, yapin sabihan itang throw away culture, ugse. Yapin din kay pati tao, uksetan. Alitada. Ulin din, ating kabyasnan at kasalpantayanan at diwan ng biye, amalyari ang idake kay katam. Kay kami pumpari, nakala mo naman kay kami, yung making instrumento bang lungub seminaryo, uli dareng apo. Ilang midala kay kami, kimpisamban, ipakilala king apong Ginoo. Yang kingaldo iti gaganakantalat panalangin, bang kanita din ang talang pami paulaga, makipag-istorya karela, so that we can get connected with what went before king kakatambi. At kingaldo iti, gaganakantala mo naman din kay katang kapatad aparing diocesan na sinugo karing miyelo ang bansa, bang kanita idalare king kasalpantayanan. Kaluparareng apo, ilang meging gamat na ning apong Ginoo, dinin diocesan priest rene, gamat na lamon man ning apong Ginoo. Bang kanita, di na ng pakibat
itang danop da renda kalatawo. Danop not food, ngunit danop spiritual. Danop pamanintun, king apong Ginoo. Katataulian, malapit na mo po kanyan king eleksyon. Adwanan tudtut, nagiging tamo eleksyon na. Nang masanting tanggawan, kindiwa ng kikatang selebrasyon at sawab ng kikatang patron. Pangaditala, reng sablang tatagal. Sana maging mabilang gamat ning apong Ginoo. Dening iboto tamo. Ang kanita ka pamilya tanda, bisuduyang lalto, ing gamat na ning apong Ginoo. Eko balo nung atin ang magparamdam kay kayo. Eko balo nung atin ang lalapit. Eko balo nung makipanggalamano laki kayo. Huling distancing pa mo rin po. Pero nung makipanggalamano laki kayo, pakatal na niyo po gamat. At tahimik yung sabihan kay nga pong Ginoo, gawan mo lang gamat mo, rin gamat na, nin tatagalay niya. Takita mo naman po, gamat na katakaya, ni nga pong Ginoo. Gamat na kayo naman kaya, ni nga pong Ginoo. Inte matamo for 500 years, gifted to give. What are we giving? Or mimiyata natin kaya? Popota kalu para rin in taong pepakabsya ng Jesus. Imburita mo, upaya, sikanan, para kay sarili tamo mo. Lumapit tamo ngayon, ikingapong Ginoo, kaniting Eucharistia. At aduan tamo yung grasya, aming dalan baning kay katamong patron, maging metong yang banal at piyalimbawanan. Amen. Sa salpantaya ko, kin Diyos ipamayapayan to, inalaking banwat yato. At kay Yesu Cristo, anak ng bukto ng kinutam. Pengagliko payan ng Espiritu Santo. Lipay kang Santa Maria ang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipangkoy king krus, mete at mikut-kut. Tinipaya ka ring mete. King katungal doon sinubliang mete. Lipay tasya banwa, makaluklok, wananin Diyos ipamayapayan to. Iba't ka rin magbalik yan naman kete. Paano kung ka rin mabiye ang pongmenga matre. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pamapatawad rin kasalanan, king pasabiyan ang miring mete, at king biye alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatid, Kristo kalugurane ing kayang Santa Iglesia, antabayanane at ingatane. Uli na nita, maraptamu kaya mit mong kapanaligan at nga tan sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, para kalano rin tala pamayapa. Ban mi kamaygit a pamisawsig kimpisamban, at maragul a pamitambayan at pamisan metong king kehatang yato. Manalangin ta king Ginoo. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, palabunganin kasalpantayanan, busal ding tao. Baning kayarian ng katuliran at kayapa ng Diyos, mabilis sumulong kin Santa Iglesia at kin tao. Manalangin ta king Ginoo. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo,
palaganapan ng tula, busal ding tao, baning kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pisalmetong no ring mikawani na bakas. Ipanalangin ta, King Ginu. Ginong Yesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginu, para kalanong pasibayo ring tinape, ketiking yato, banalang tao o bansang dumano pasibayo, at impupol ning yato, pante-pante milaganap, para kimpakinabang ding sabla. Ipanalangin ta, King Ginu. Ginong Yesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginu, palabungan ng lugod karing kehatang komunidad, ban migit yang mikaintindi imbalang metong, at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal. Ipanalangin ta, King Ginu. Ginong Yesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos sa kinumi, pepagmanalan mi, ingaldo iti, kapamilataning pangamartir ng apostol mong Santiago. Pagkalumo, king kang Santa Iglesia, tukyana king sablang pagi, king pamumuntukan da, retang nung kanino yung minunang tinggap, king kasalpantayanan. Ito doon mi, kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo. Kanitin kay kakundaon, matanggap harapan ng Diyos, ipamaayupayang tuto. Tanggapanes sa aning ginuitindaon karinggamat mo, king kapurit kaligay ni kayang lagyo, king kaya katang kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang kapamparang alan miya, Santiago, ing minunang apostol, ay may kirake king kalis ng pamaylasa at kamatayan. Wasan mo sana rin kay kaming kasalanan, king magligtas ng pamaylasan ng kay kang anak. At gawan ming kalugod-lugod kay ka, iting kay kaming sakripisyo. Itiyan ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kay At kaya kaantimurin. Yat na ilarem puso yun. Makayat na ano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Uig pa, Diyos ingalanganga at lubos mayupaya. Ika ingalanganggang pastol, aparating mamantabi at lilingap kang kakangkawan. Kapamilat na ring apostol, ingatan mo kami at parati mo kaming ipagluwalo. Gawa mo lang pastol ng kawan, ban makirake king obrana ng kakanganak. At iba't king kabiliyanda ka rin king banwa, patnubayan da kay pamurin ngayon salukuyan. Uli na nita, kambeda rin sa blangkoro ring anghel ka rin banwa. Daralit ming kay kanligaya. Lain makabi kami alantok ng babi kapurian kay ka at namingan kakanta. Doon ay kaping panaloy, ikimpani pataning sablang kapanalan. Uli na ito pagparalong pumi, upanalan mula sana retingayin kang Espiritu, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinabi, at kapasalamat siya kay ka. Piraso na at binyan ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amitawan para kay kayo. .
Makanyan mo naman, kay bataning apunan, kinwaning kalis. Pasibayan pasalamat kay ka. At binyaning kalis ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, tindaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Yang ining kakirakan mo pa, ing kamatayan na pamanyubli ng bebya ng anak mo. Darawin mo kay iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain yung pasalamatan kay ka. Impepalyaran mo kaming matampang talak at kingarapan mo, ban sumuyo kay ka. Papakumbaba aming pagamuha mo, kay kami nga sanang misulusulo, kay katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting betong ng Espiritu Santo. Kaya kami uwik pa, Santa Iglesia mo makalaganap kang meto yato. Ban mi kanapiyasan kang lugod. Kambi ng Francisco, kaya kami ang Papa, ding sablang obispo, ding sablang pari, at dating kaluguran mong anak, at tinipon mo kaniting kaurasan, ban na biyabera kang puryan, ampong samban. Ganakan mula mo naman, ding kapatading pepainawa na, at mananayang subling miye, at ding sablang miyang na piye. Tanggapan mula sana kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gaan mo kayong karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kayabe ng Maria, yung birhen na indunan ng Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na Santiago, ading sablang santo at tinupad kayong malmong kaburian, kayong kakapanan ng panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan na Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkayan, ipangmayupayang tuto, kagam ng Espiritu Santo, papurihan dakat parangalan, manggamang kingalangangga. Tula at kapasalamatan, maus tamong ngayon, kakatang kaluguran na ipa, at nga tamang manalangin.
Ikapos pa kami o kinung king sablang marok, malikod mong pagkalabing kapayapan king panawin mi. Ban king kasupan king kang pakalulo. Parati kami may kapos king kasalanan at miligtas kami king sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, timpanyatang na Yesu Kristong kay kaming dalapang apos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O kinumi Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakman ko kay kayo. Ing kapayapan ko, mabiya ko kay kayo. E mo sana pabalikdan din kay kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan din kay kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika may biyang pamagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanin kino, parati sanang manatili kay kayungan. At keka antimurin. Bakit tamo po ngini na may kakametong tamongan king kapayapan ng Kristo, payapan po kay kayo. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong melalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayayaos king apunan na ng kordero. Gino, yak matampan tanggap keko, dapat yag kasmiyay nga mano mo, pumayap na ko.
Manalangin tamo. Baik paming malugod, tinggap niya mong tula, iting banal na Eucharistia, kabang pagmansusyan ming kapiestana, ning kay kang Apostol Santiago. Pakiramdaman mula sana rin kay kaming panalangin, at pagkalumusan kay kami, ing kay kang sao. Itiyan doon ming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Masayang kapiestan po kaya katamongan. Kapabaluan po, kaybat na po niting misa, atin pong makasadyang lamak kaya katamongan. Pasalamatan tala po, ding migsadya kaniting lamak, apin ding Fiesta Committee, apani muna ng Brother Jose Mendoza, ding ASAP, Kamadero, at ding Chapel Pastoral Council. Magpila tamo pong masalese, karing Aduang Glorieta, karing pong ating stabs. Antimurin po, pasalamatan tala, ding minantabe kaniting misa, ding Barangay Santa Ines, Gawad Kalinga, at ding Fiesta Committee. Malugod kay pong pakilala, ing minantabe at mekyabe, king kaya katamong misa, para king kaya katamong kafiestan. Metong ya pong malugod, apastol, at tatang ning kaya katamong Archdiocese. Mas kilala tayo po, king lagyong Bishop Dong. Palakpakan tayo po at pasalamatan, Most Reverend Florentino Lavarias. Among, king lagyo na pong among raw, at ring memalen betis, bibieke po ing maragol pong kapasalamatan, king pamakyabe, king tulami, ngeningaldo. Asahan niyo po, na parati da kayong kayabe, king panalangin mi. Makanyan mo naman po among, anyawaran mi po, na panalangin niyo, ban lalong bibuklat laring palad mi, ban iyatad parati, ing gamat ni nga pong Ginoo, kareng kaparami. Pasibayo po, dakal pong salamat at masayang kafiestan po. Dagdag pong kapabaluan. Atin ko pong maya pabalita, ampon matsurang balita. No karnyo po buring magumpisa. Matsurang balita. Okay. Matsurang balita pa mo po. Manibat po niyang megumpiseng uran. Lintola po, ringdakal at tutulo king kaya katamong pisamban. Ating pong tutulo kay ni Lele Altar, kening tulid bamboo organ, kini pong palubking kumbento, kaya pong Lele pipagbinyagan tamo dati, na po karakal tutulo. At maniwala ko po, mo ngeni mo linto. Then mo naman mumuran ka rin ating tutulo Potang mumuran lapon tutulo. At kay ba't po, anyang minayon napon, at po karakal ikit mga nabong plaster, simento, bato, kening lele keni po keni pong lele organ pasibayo. Ito po yung matsurang balita. Aintindihan tamo po matuwane at lumane ing kakatamong pisamban. Ini po yung masanting balita. Peksebin ko po ring Fiesta Committee nakaduana. Akwento ko po karela ini. Ing metong pong proyekto, pet project na po ning Fiesta Committee ngeni, maliban po karing pagawa tamong kubo, pong mialiwang lati-lating proyekto, ing metong pong pet project na po, ing palitan niya, ing metong karing kakatamong kampana.
Nung apansin nyo po, babalik tana, itang lumang estilo ng pamanigtig kampana, may turuan ng anak, makanano lang dapat tigtigan din Pero kulang pa rin po, ulingin metong kampana, aspak ne po, pwedeng gamitan. So walang aliwang solusyon nun paggawaya ita. At paggawaya mo po, yung metong kampana, may gitya pong metong milyon. So sabi ko po kayong Fiesta Committee, yung kampana pwede yang manaya. Pwede tayong pagpaliban. Pero yung pagawa kinipisang banding tutulo, ring dakala sisip-sipin danom, karing siraawang, karing may balbalas salamin, dapat tayo pong lingunan ini nungali dagol ing sira. At matula ko pong may bisala kagad ding Fiesta Committee, basta't nanuman dapat tanggawan namong, yapang muna tanggawan. Nung atin sumobrang pera, then isundutan mo itang aliwang proyekto. So, ing gawan na pong Joel, silipan na rin gang tutulo, takpan na rin pwedeng takpan, ayusan na rin dapat ayusan, pero yung maragul pong problema, ing pilatan na rin bubong ang poing pader ning pisamban. Nung apansin niya po, marurunot na la, ring sineba, sira na la, maragul na pong siwang. Nung nukarin niya muda numing lulob, pati talibata bampong ayop ka rin la po lulob. So, ini po yung sitwasyon. So, kailangan tangarapan ini at kailangan talang paggawa. So, anyadwan ko po, kaya kayong pasensya, kaya kayong pamanintindi. Ako pumigaga ka, ganaganang gagawan tamo, ganaganang paralan lalarinan tamo po, agpangkeng National Historical Commission, agpangkeng Commission on Culture and Arts, agpang po keng anyaduanan ng National Museum, agpangan po karela. At intang kakaluguran metong Board of Directors po ng National Commission yang pong pakisabyan tamo. So, gana-gana pong magawa, makayakmangan, makaagpangan, kaya nga niya na po ning pisambanta mo anting heritage, ang pong anting historical pisamban po. So, anya doon ko po yung kaya kayong panalangin ang pong pamanintindi kabang umpisan tayong gagawan ini basta't minaldo po. Kadua po, masanting ang po matsurang balitang pasibayo. So, ano taon ako bisa mag-umpisa? Ini po yung matsurang balita. Peksabyanda ko po rin mamahalak yung kusina nandin, nandi magbisa tamo pong alas 4. Amo nga ra, nakamangumbira. Tututula rin taos no kukumbiran mula. Puta mag-isa ning pamangan tamo latan, tsaka bawal po ngayon milupong-lupong ang pong kaya nga ra makayan. So, nandin pong alas 4, masakit kayong lub ko, ako may ngumbira. O nang niyang mamangan ko po, may bugkong kumiyak. Akong diling mamangan. Paintunanda kayo. so, ngayon po, kukumbiranda ko po, hanggang bawal, ang gano'n ka rin misad sa dimpamangan tamo po, at makiyabe ko po kayong ditak ng taong Santiago po. Ito mo po, salamat po. Ret ang ating stab kaya kayo, panikwanan niyo pong ang atis Kenny Dako Babawal, panikwanan niyo pong manikwang lamak po. Ini pong pamiyemi, eya po ayuda. Eya po ayuda. Lamak yang bendisyon, ibat kang Santiago, ang pong ibat kang Diyos. Istong tinggap isipan yung kailangan, mas kailanganin ng isipin yung bale, pakibeye po karela. O numburi yung dinandeng anak yung, ibote yung ditak para pamindisyon karela, para umpisa na ninda kalagrasya kimbera, gawan niyo po ita. Pero ako po mamakong kukuwang lamak. Okay? So ita mo po, dakala salamat, atin po sinabi ka na ako, ini talaga yung fiesta ng Santiago among. Mauran ang pong mabasa. So, mabasang fiesta po, kaya katamuan. Apondong, thank you very much po. Sige, tamo. Kinuman at hiliyo kay kayo. At kay kaante mo rin. At may panginoon Diyos, bendisyonan na kayo ngayon ni Pa, ampon ng anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Umeta na ngayon kayong kapayapan at auntan iting misa. Salamat kin Diyos. Happy Fiesta po kay kayo ngayon. Happy Fiesta mo naman po.